Festival again, Inday Val. And papunta kami ngayon kina Inday Ikat. And di ba last time sa bahay namin sila nag-sleep over ni Inday Y. So, ayan, namali si Dudong. Wait lang. Namali yung ano. And ngayon kami naman yung susugod kina Inday Ikat. Klopt niet, hè? It's not this one, love. Nee, maar ja, dat is het. Ay, namali si Dudong. So, ayun na nga sabi ko, mag-sleep over kami for 2 nights naman mga Inday. Naando na si Inday Y sa bahay nila Inday Ikat ngayon. And I think it's over like that. Ja, we kunnen niet verder daar, hè? Links afslaan en weer rechts afslaan. Kasi close yung ano dun mga Inday. Ayan oh, close. Kaya Zie je? nag-aano kami kung saan. Kun je hier langs? Een stukje misschien. Hey Savi! Bye na! Are you excited? Yeah. Yeah! You say, hi Chloe! Hi, Chloe. And Sophia. Rechts afslaan. Wow! Ayun, nawawala kami mga Inday. Links afslaan en de straat Johan Mermer verder volgen. So, see you later na lang mga Inday. Mag-vlog ako maya-maya pagdating sa bahay. Sabi, hindi yan siya nakakatulog pag wala yung ano na yan. Ano to, unan. Hello! We are here! Oh my god, it's time to enjoy. Kiss. Enjoy. Sabi niya, my gosh! Sabi, if you need to be rescued, call me, hè? Ja? Ja, geen old girls. No, we kiss again because it's dark. Muraksihan. Aray, sakit akong tiyan, oy. Oké, taxi, rits maar gewoon. Bye, taxi. Bye! Bye. Mo may pagmata. Hi, Sabi. Nakatulog. Wow! Look at Dami na ganap. Oh my gosh! Oh! Talagang inantay nila ako. And timing kasi gutom na si Inday Val. Charot! Tingnan natin yung ni-ready ni Inday E. Of course, rice. Hindi mawawala. Shrimp, my favorite. Lechon belly. Yeah. And ano nga to? Bulalo? Ay, saan to? Bulalo. Bulalo. Pansit. Grabe o si Sofia o. Mutong-tong ganin ni siya o jis. Magkuhan na dyan ni siya uyab. Sus, gainan ako sa opvan na. Bantayan daw ni kay inig kakuan daw kay itong kirmes. Oo. Adi ka na. Unsa na isa ka na magsasayo ni February daw dai. Kay Uy, na sila disco, ana. Ana dai. Bantayan na daw Kusog ni. siya magsayaw. Kusog yung sayo. Si Sabin taon kay ambak-ambak raman na siya sabi. Uy, Hoy, mga na ta. Come. Kain tayo. let's eat. Sige na. With rice. Yeah? And pansit. Ay, pansit. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yeah. Bless us, O Lord, and this thy gift which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Father, the Son, the Son, the Holy Spirit. Amen. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You were just like one spring day 설레임을 주는 건 언젠가부터였을까 기다리는 그때 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 When I'm more alone, I thought I could be. Cheers, Diane. for the friendship, kabayin.
Good evening. Mga Inday, naggubot. Naggubot ang mga bata, mga Inday. Nasa itaas sila kasi kakadating lang ni Eric, yung asawa ni Inday Ikat. Ngayon yung tatlo umakyat sa taas. Nauntog daw si Sofia, kaya yan, nag-iyak-iyak. Nag-cry-cry. And kakabigay ko pa lang ng milk kay Elena. Hi, Ate Chloe. Face crying kasi naantog pa Say hi, guys. Mga Inday, dito kami matutulog for 2 nights. Yay! So, lahat ng mga baby, si Baby Elaine ang pinakalaagan, pinakagala, mga Inday. Nakapunta si Elena sa Belgium. Saan pa ba yun? Sa Luxembourg, sa France. Ayan, and ngayon may 2 nights overnight, sleepover si Elena. Diba? Pinakagalang baby. Pinakagala. Go! Wow! Wow! The center. The center. Ninit the center. Sabi now. Sabi's turn. Okay. And play. Oy. The sister. Yeah, center. Nanay. Get hurt. Move. Wait. Oh my gosh. Itagilas po siya. Wow! High five, high five. Lagi high five, high five. Good so. Love, can you pick up Sari? Seven. Love, yeah, act. No, love, you're joking. I cannot pick him up now. Ina, nagtawag ka ganina. Wala man ka nagtawag. Yeah, because I Hi, Sabi. was trying to call you, but you didn't pick it up. Yeah, because of the gloves. Sabi, you want to go with Papa, right? Alright? Love, ik moet nog toch werken. Love. Ang naong sabi kay drama po. Ay, may kasabi gano'n. Wat is er met Sabi dan? Hij wil niet slapen. Iedereen slapen. Ja, but now I have to work tomorrow. Savi is really good actor. He is also crying. Are you paying? Maak je grapje, Sabi. Yeah! It's a prank! Say to Papa. It's a prank. Papa. Oh, Sabi. Je bent echt goed te Nihilak na ba, oh? Sabi Nihilak actor. siya. Nihilak ko nag-cry. Wow. Actor. Best actor. Best actor ko sabi. Best actor. Nay, just want to say Good night. good night, Char. my love. Good night. Kangilngig. And the clothes, the clearance. Ja, nou, I just Is wet. went. Ik ben net naar buiten gegaan. That's the most important. I want to say. No? I love to, you. to get the clearance. Joke. Nou, No. Sabi, nog niet wakker. Ja, nog steeds wakker. Sabi, nou lekker slapen, hè? You really Cry lagi. Pag ingon mo magkuhaon day nihilak siya day. Good night, Papa na. Good night, Papa. Good night, Papa. Slaap lekker, Sabi. Slaap lekker. Love you. Bye na, Papa, dan. Nih. Bye-bye. The next day. Ayan, it's breakfast time, mga Inday. Daddy, my hand. Yan. So, hindi mawawala ang bulad, sinangag, and the rest, andun pa, may hotdog ata, tsaka egg. So, ayan, welcome to our Pinoy style breakfast. Wow, bunga. Diza? Ha?
Wow, wat zag je? Thank you. Goed zo. You're welcome. You're welcome, baby. That's my horn. That's my horn. Ayan, almost done na yung breakfast natin for today. It's October 19, 2021 mga Inday. It's our first breakfast dito sa bahay nila Ikat. Of course, kasama si Inday Yen. Ayun. And ayan, the weather outside mga Inday. As in, maulan ka kaninang madaling araw. As in, rinig mo yung ulan. And super basa sa labas. Ayan. So, it's a sign na malapit na yung winter mga Inday. Ganon, ganon. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Welcome to our Pinoy breakfast time! Yay! Magandang hapon mga Inday! It's your Inday Pam again and I'm back. Nawala ako. Ito talaga si Inday. Sinusupalpal ako palagi. Ayan, may make-upan ako ni Inday E, the witchy mom. Ayan. And while doing makeup, ayun, kakain ng mga chikiting. Ayan, very independent yan sila. Sila na bahala sa mga sarili nila. ang bagay dyan ang costume sa iya. Given ko dahil no na I'm in character. Bagay ka yung costume mo na yana. Maudi ay. Murag devil dyan siya. Kakain muna kami sandali. So ayan, kumain na ako ng dugo ng tao. Uminom pala, uminom. And katatapos lang ng picture namin mga Inday. So, ayan, kanina may ano tayo, Filipino, ano yun? Breakfast. Ngayon naman Filipino snacks. Turon, saging, ginamos, mangga. Hala, pili kayo. Wow! Wala pa din no. Look, tingnan niyo yung mga attire ng dalawa, oh. Hi. Oh, neat good. Pwede ikat. Okay na Oh, si Witchy Chloe. Kani puno na ni wapa. Ayan yung skeleton monster. Nya? Yeah, Zaker. Ay ako coffee man kuday. And si Lena, naka-red and black siya. Hi! Okay? Wow! Good morning mga Inday! It's October 20, 2021 na mga Inday. And sila yung unang susunduin ni Maarting Maldito. Ayan. Ayan, nakapangmalakasan din si Sofia. Good morning, Sabi. So, yung dalawa. Hello. Hi. Good morning. Good morning. Sabi. Oh my gosh. Nagkalamunggit. Tanggap sa amin sa pagkain. Char. Good morning. Kik. Hi. Good morning. Kami naman mga Inday, susunduin kami mamaya after ng work ni Wibe. Natatapos yung klase ni Wibe mga alas 2 mga Inday, kaya lang may parents meeting siya mamaya kasi next week bakasyon na. Nauuna kasi yung bakasyon dito kina Ikat. Bakasyon ngayon for 1 week dito sa lugar nila. Sa amin, next week pa. Kaya may meeting siya. Malilate siyang magsundo sa amin mga alas 4 siguro. And kay Eric.
Ayan. Mauna sila. So, mamaya dito pa kami. Hindi siya pumasok. Na-enjoy namin mga hindi pati yung mga bata. Pero siguro sobra-sobra na sa mga bata kasi nag-aaway na din sila. Nagkaanuhan na. Nasumhan na sa usat sa mga inday. Na. There's no more cupcakes. Go, go. Ang naong kay na cupcake. Sige, hug Sabi, please. Tapos, madam, kaya ka na. Nagkayamukit man sa cupcake ang naon ni Sabi. Oo, din. Ay, nako, Sabi. Mommy. Oh. Ay, mga buhok kami bulag. May mga Kini. Good afternoon mga inday. So this is this is it. Ito na yung last namin dito. Andito ni si Papa actually. Alam niyo si Dudong, hindi siya dumiretso dito. Dumiretso sa taas. May uwaw mga inday. Kasi si Sabi si Chloe naglalaro sa taas, kaya dumiretso siya sa taas. May sakit pa naman si Dudong, Eric. Ayan. Nilagyan ko na siya ng jacket para ready na kami pagpunta. So ako magyayas na lang din ako. Kasi medyo malamig sa labas mga inday. See you next time, ha? Enrollment. Oh, dali pa. See you next time. Bless you, Papa. Where is my daughter? There is your Papa. Yan. You miss us, Papa? Hey! Papa! Ja, blije. Ja. So, thank you for watching our video. Please don't forget to subscribe to our channel and please hit the notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggong-bongga. Tumahimig siya. Tumahimig siya. Hi! That is Papa! You miss us? What is this? Nou, van school nog. Ah, galing siya sa school mga inday. Het is zo huilen. And I hope na-enjoy niyo yung vlog namin for today. Till next vlog po. Bye!